Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye mwe muri kutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mwese muri kutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko byari byiza cyane se ari byiza ko wahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru aje arakugera ko vyorosha atangurane. Reka mbonere ko nakajyo ko kubibutsa yuko ayira makuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagizwe ko n'abamenyesha bakuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakayabageza ko mu buryo mutaronka ahandi. Nkuko rero mubimenyereye muri namwe tubasuhuze sinibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu c'ibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge ndetse na Bujumbura n'izindi tutabashije kuvuga. Mwese turabahaye ikaze kandi mwumve mwikaze abagenzi b'iwacu tukabanyu mukaba abacu kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse no kureba ubunyonyezi buriko buri ngaho mu gihugu, isesagurwa ry'amatungo y'igihugu abariko biba biriko biribonekeza ngaho mu bisata bitandukanye by'igihugu. Ndetse turamenyesha yuko ibingibi byose tubikora ku bwanyu kugira ngo mumenye aho igihugu kigeze. Izi ngingo nkuru rero tugiye kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye. Nkuko mumenyereye ingingo ya mbere turabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atukanye bikomeye cyane cyangwa se avuganye nabi n'umunyapolitiki ukomeye nga mu gihugu cy'u Burundi uri mu gashuka Gitega. Uyu nguyu akaba yitwa Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu rero akaba yagize amahirwe yo kuba yabonana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu yamubwiye amajambo akomeye asesereza umutima y'incamutima rwose, atari ya magambo meza kandi atanashimishije habe na gato. Rero ndabarungikira cyangwa se ndabashishikariza kugira ngo murondere tubwe mwidonido hama mwumve ivyaya magambo akomeye uyu munyepolitiki Alain Bunyoni Guillaume yabwiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, hama mwumve n'ivyo Evariste Ndayishimiye yaciye aramurungukira aramusubiza. Ibi nabyo muraza kubyumva neza cyane. Naho ingingo ya kabiri turabwira yuko mu gice rwose cya Kirundo hari rwose inkongi y'umuriro, hari umuriro rwose wahateye umeze nabi, urameze nabi rwose. Ahangaha hakaba ahangiritse amazu menshi cyane. Ibi turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Hari kwigenekerezo rya kane nkuko mubibona, hari kwigenekerezo rya gatatu uyu mwaka ndetse no ku kwezi, aho hari mu isaha y'isa 8 z'ijoro uyu ni inkongi cyangwa se uyu muriro mwinshi abaturage bagiye kubona babona haturutse umuriro rwose mwinshi. Akaba hahiye rero hakaba hari kwibazwa icyaba acyatumye hashana. N'ubu ngubu rero ntabwo haramenya icyatumye hafatwa. Turaza kuza kubigaruka ko idonido tubabwire yuko nyuma yo gusoza icyiciro cya gatatu cy'imyamamazo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye arashishikariza abandi mu gukomeza imyamamazo ko bo ubundi bimeze nkaho ariko kurangiza umugenzo ukaba intsinzi bakaba bayibona imbere zabo. Ibi ngibi navyo turabigaruka ko turaza kwibaza niba ese ni bya bindi byo kwirarira cyangwa se ni cya kizere kiraza amasinde cyangwa se ni ivyanyavyo koko umukuru w'igihugu ntukabibona ese intsinzi izegukana nde. Ibi navyo turaza kubireba ko utuza no kubasesengurira ingene iyi myamamazo ihagaze. Mureke rero tujye mwidonido nkuko umusanzwe bimenyereye, ariko reka ndabibutse yuko rwose namwe mukigera kuri mu cyumva iyi nkuru tutatanguranye, ni ndabibutsa yuko ari byiza guhiza gufyonda asabone kugira ngo aya makuru aje arakugera ko byoroshye atangurane. Reka nkanawe naho nakaje ko kwibutsa yuko aya makuru utohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates rukayagezwa ko n'abamenyesha makuru bahinga bakorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi bakayakugezaho mu ngene utabona ahandi. Ibi ngibi rero nibyo turi buze kuza gukomeza kubakangurira ndetse no kubamenyesha ko ari byo byiza kugira ngo mubane natwe tubane namwe. Ibi ngibi rero akaba ari byo tubashishikariza. Ingingo nkuru twabwiye turi baganirize ko twabwiye yuko rwose hariya umunyepolitiki ukomeye Alain Bunyoni Guillaume yabwiye amajambo akomeye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho rwose bamwe mu bajejwe ivy'urubanza by'uyu mugabo Bunyoni Alain Guillaume, abajejwe ivy'urubanza rwe rwose bakaba bavuze yuko aya majambo atari buze kumuha amahoro, bishobora kumuviramo inyuruzwa rikomeye cyane dore ko n'ubundi ubwo atarameze neza. Tukongera kubabwira yuko amakuru twabateguriye turamenyesha yuko turi buze kubabwira inkongi y'umuriro cyangwa se umuriro watwitse mu giturage cya hariya rwose mu ntara
ya Kirundo. Muraza kuza kuvyumva neza, kongere tubabwire ko turi buze kubamenyesha ingene umukuru w'igihugu ariko arirarira ko intsinzi y'amatora ariko arayibona imbere, atari arimo arabwira abakomeje imyamamazo bakomeze biyamamaze, naho we ngo bimeze nkaho intsinzi ari yayegukanye, kuko ngarareba akabona amajwi yose ndetse n'abaza kumureba mu myamamazo hafi ya bose arabe atanumwe rwose uriko urareba abo bandi batandukanye bo muri iyo mirwi no muri iyo migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Turabigaruka ko rero umureke tujye mwidonido hama duce turababwira uko bihagaze ndetse nuko biriko biragenda. Bareke rero tujye mwidonido tubabwira yuko kwigenekerezo bose kuri iri genekerezo nkuko twababwiye rya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu, turababwira yuko mu gitondo nk'iki ngiki umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yariko agiye uruzinduko mu Gitega yagiye kuraba umunyepolitiki Alain Bunyoni Guillaume, agiye kumubaza bimwe mu bibazo akurikiranyweho, ese niba ari byo cyangwa se akomeje kubikomeraho, niba adashaka kuba yakemera ivyaha asabe imbabazi. Uyu nguyu rero umunyepolitiki Alain Bunyoni Guillaume akaba rwose yamurebye nabi, bagaca baravugana nabi. Ibi ngibi bikaba byagarutswe ko n'ibinyamakuru bitandukanye cyangwa ibimenyesha makuru bitandukanye bikoranga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hatandukanye hano mu biyaga binini ndetse mu bihugu by'ibanyi n'ahandi. Ibi ngibi byagarutswe ko natwe turiko turibamenyesha, mureke tubabwire yuko uyu mugabo ubwo yahageze ari ku isaha y'isamoya rero uyu mugabo Evariste Ndayishimiye yarafise urundi rugendo muri intara ya Gitega, gusa yarebye abona ari byiza kuba yajya kureba uyu Bunyoni Alain Guillaume hama akamubaza n'ivyo yakurikiranyweho atari kuvyemera kugira ngo asabe imbabazi, hama aba yarekurwa rwose mu mbabazi iz'uyu mukuru w'igihugu. Ariko uyu mugabo Alain Bunyoni Guillaume yamubwiye yuko atari vyiza no kuba yamusura kuko arabona ikibi mu maso ye, kubera ko uyu mugabo akaba ari we ushinzwe cyangwa se ashinjwa kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu irifungwa ry'uyu Bunyoni Alain Guillaume. Ibi ngibi rero umukuru w'igihugu akaba yaciye amusubiza ko nubwo bimeze bityo atacyo ntibakora kugira ngo arebere umunyabyaha, ariko aranyereza cyangwa se aranyonyeza ubutunzi ndetse n'isesagura ry'amatungo y'igihugu muri rusange. Ibimwe byakagiriye inyungu abaturage ahubwo bikaribwa n'umuntu umwe gusa. Ibi ngibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabigarutse ko muri aya magambo akomeye cyane, aramubwira uti nubwo bimeze bityo kuba ndi hano ntabwo ari uko uri umuntu ukomeye cyane cyangwa se w'ikirenga, ahubwo nuko tubona yuko ari byiza kuba wakemera icyaha hama ugasaba imbabazi, hama igihugu kikakubabarira muri rusange n'abaturage bakakubabarira, ukavuga yuko utazigera uhirahira no wongera kuba wakora amakosa nk'ayo wakoze utunga intwaro utaherewe uburenganzira, ugatunga imitungo ivuye muri leta kandi ukaba utasigura aho yakomotse, ikaba ufise ibintu byinshi bitandukanye byagiye bikomorwa mu mitungo ya leta. Ibi ngibi bikaba bitarigeze bimenyekana na gato ahantu ugiye uyikura. Ibi ngibi rero nk'uko byagarutswe ko n'abari bari hafi aho ngaho, abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamubwiye yuko agomba kwerekana n'uwo mugabo, ahubwo agakora icyamujyanye cyangwa se akavuga ijambo rimwe gusa hama agategeka nk'umutegetsi ukomeye urongoye abandi bategetsi. Uyu mukuru w'igihugu yaciye avuga ngo oya, nimundeke nganire n'uyu mugabo, areke kujya agumya arashinza kuba naragize uruhare rukomeye cyane mu kuba ari ngaha mu gashu, ariko si uruhare bwanjye, si n'ubushake bwanjye, ahubwo ni ubumamyi ndetse n'ubunyonyezi bwiwe buciye buramushyira ngaha mu gashu, ndetse akaba aragira uburenganzira atemerewe, nabwo ubwo nabwo akaba aribwo bundi bushobora gutuma uyu mugabo afunzwe. Hama umugabo Alain Bunyoni Guillaume yaciye arababwira yuko nubwo bimeze bityo isaha n'isaha ukuri kuzamenyekana. Uyu mugabo yavuze yuko atacyo yishinza ndetse no kuba ari mu gasho atacyo bimubwiye, kuko nta mugabo ngo udafungwa. Ibi ngibi rero uyu mugabo apfungiwe, bigaruka ko n'ibimenyeshamakuru n'abahinga bakorera mu gihugu n'abatohozi batandukanye bakavuga yuko mu by'ukuri ku ruhande rwa leta y'u Burundi aravugwa yuko uyu mugabo yafumye afungwa azira ko yanyereje cyangwa se yanyonyeje ndetse agasesagura imitungo ya leta. Ariko ibi ngibi ngo kuba atavuga rumwe n'u Burundi cyangwa se na leta y'u Burundi bwacu, bavuga yuko uyu mugabo nubwo bimeze bityo atari ibyo ngibyo yazize, ahubwo ashobora kuba yarazize ko ashobora kuba arakekwa mu bantu bashobora kuba barapanze kuba bakorera umukuru w'igihugu wacu Evariste Ndayishimiye coup d'etat, uburyo uyu mugabo yaciye abikeka hama agaca amufunga. Nyuma yo kumufunga akaba yarahimbiwe ivyo vyaha bigikurikiranweho bigera muri bitatu by'ingenzi kandi bikomeye cyane.
uyu mukuru w'igihugu aribaza cyane ese uku kuri nikuramuka kugeze ahagaragara bizaramuka bimugendeye bite. Ibi ngibi rero bakomeje kubiganira ko uyu mukuru w'igihugu abwira Evariste Ndayishimiye, abwira Bunyoni Guillaume amubwira yuko nubwo bimeze bityo hari abavuga yuko uyu mugabo yaciye azira ubusa, ntawe ubura umuvugira kandi niyo yaba ari mubi ntawe utabona ubwiza bwiwe, hari ababona ubwiza bwe hari n'ababona ngo ububi bwiwe. Akavuga yuko rero bo abo bari kumuvugira batazi ububi bwe kuko bamenye imitungo ya leta unyonyeza ndetse unanyegeza, ntabwo bagakwiye kuba bari kukubwira amagambo ameze gutyo cyangwa se bakigufitiye ikizere, ubwo baca bagusabira igihano rwose gikwiriye umuntu w'umunyoni nkawe. Ivyo ngibyo ayo magambo akimara kuyabwira uyu mugabo Alain Bunyoni Guillaume yaciye aramubwira yuko aho yicaye ngo nawe ari yicaye abandi. Niyo mpamvu twabwiye yuko aya magambo ari amajambo akomeye cyane uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabariwe n'uyu umugabo Bunyoni Alain Guillaume. Uyu mugabo rero yaciye amubwira ngo aho urongoye harongoye abandi kandi ivyo wigira vyigize n'abandi, ariko abo bose ntabwo bakiri kuri ubwo butegetsi kandi nabo bafise ababasimbuye. Nawe rero wibuke yuko uko urongoye nawe uyu munsi ejo uzarongorwa, kandi wibuke yuko uko uramfunze nawe ejo bazagufunga. Ntabwo uri indakemwa, ntabwo uri impemu yera ku buryo utagira amakosa cyangwa se ubure n'icyaha na kimwe bagushinze. Uyu mugabo yakiye amubwira yuko ayo magambo akomeye avuze naramurakaje, ariko yamubwiye uti nta mutima mubi nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi nubaha cyane kandi nkunda, gusa ndagushinja yuko uri umwe mu bantu bashobora kuzavamo abagambanyi b'umwuga, aho ushobora gufata umuntu atacyo yakoze ukamufunga igihe kingana gutya hejuru yo kugaragaza ko afise ubutunzi bwinshi. Kuba narakurushije ubutunzi ntibisobanuye yuko ubwo butunzi nabukuye muri leta anakoze kera wa mugabo. Ibi ngibi rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye abibara nkaho ari nko kumucyurira ndetse no kumusuzugura. Ibi ngibi bikaba byagarutswe ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye cyane ko ibi byose nta na kimwe cyangwa se atana kimwe uyu mukuru w'igihugu yemera. Byarangiye amubwiye yuko azafungurwa cyangwa se bazamufungura muri aka gasho ka Gitega amubajije cyangwa se amaze kugaragaza ukuri kwaho guherereye, aho ashobora kuba afise imitungo itazwi kandi myinshi n'izwi akaba irengeje ubushobozi bwo kuba yagakwaye ayifise ari umuntu wakoze cyangwa se ari umuntu warebye muri salaire ziyo mu mishahara ye yagiye ahembwa mu gihe yari umukozi wa leta. Ibi ngibi rero Evariste Ndayishimiye yakomeje kumubwiza ukuri, amubwira yuko nubwo bimeze bityo kuba ari kumubona yaje kumusura atakwicuza afise akandi atari namuwe afise, kuko nakugirira umunyoni cyangwa se igisuma impuhwe kuko nejo cyazakwiba. Uyu mugabo yaciye amubwira ijambo rimwe cyane, aramubwira ngo humura rwose Imana izahora kandi ihora ihoze. Nizera ko uzi ijambo ry'Imana kandi nawe ujye uribwiriza, ariko ibi bintu rwose ntabwo bikwiye kuba umuntu nkawe w'umukristo ugaragara imbere y'abaturage y'abanyagihugu uravuga ijambo ry'Imana ariko ukabukorera mu busuma no mu bujyajya bumeze gutya. Aramubwira uti nubwo bimeze bityo ntabwo nange nzoheramo, kuko ntabwo nange rwose ntabwo nange ndi igisimba ahubwo ndi ikiremwa muntu. Niyo mpamvu rero agateka kazina muntu n'itegeko rikarengera, ibyo ngibyo bigomba kuzagirwa ko hama nange ngahabwa umudendezo ndetse nkanahurekurwa kuko ivyo urimo urandega byose ari ibinyoma. Byarangiye umukuru w'igihugu abajejwe umutekano we hafi n'abajyanama bakuru bamubwiye ngo narekane n'uyu mugabo, naho ubundi ibi byanza kuza kuvamo kurwana kandi byaba bigayitse ko umukuru w'igihugu ateranye amagambo kugeza ubwo ari buze kurwana n'umuturage ayiciye arongoye. Ibi ngibi rero ni amakuru rwose atari ihivumbi. Ibi ngibi bikaba byagoragutwe cyangwa se ibi bintu tubabwiye bikaba ari amakuru rwose yanyitohojwe n'abamenyesha makuru, ariko batubwira yuko aya makuru bayafashe hanze y'aka gasho cyangwa se y'igereza batarabigira impamo. Rwose ibi ntabwo byagaragaye neza ko byaba ari byo, kuko umukuru w'igihugu bavuze yuko nubwo yagiye atatinze ahubwo bategereje kureba umwanzuro mukuru ndetse n'amakuru afatika yabinjiye imbere. Aya ni amakuru rwose yatekerejwe ko n'ibitekerezo by'abantu bari hanze y'aka gasho bari bategereje umukuru w'igihugu kugira ngo ame asohoka hama bamubaze icyo yaragendereye. Hama uko kuri niko tuza kuza kubageza ko nyuma y'ibi ngibi ibi tubabwiye ryari ibitekerezo ndetse ryari n'igenekerezo, ryari n'ibitekerezo byo kumenya ngo kwibaza ngo ese bari buze kuganira ibiki, ese bari buze kuvugana ibiki. Gusa amakuru yaraturutsemo imbere, hari abagiye batumanyuramo gake nivyo tubabwiye, naho amakuru y'ukuri kwa nyako turaza kuyababwira umukuru w'igihugu asohotse muri iri bohero rya Gitega.
mureke rero dukomeze n'ayandi makuru twabateguriye amakuru rwose ameze neza arameze neza. Turababwira yuko mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kirundo turabwira yuko inkongi y'umuriro yafashe amazu y'abaturage asaga 6 amwe zigashya izindi zikaba rwose zasenyutse. Ibi ngibi bivuga yuko ari cya kibazo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se cya kibazo cyo kuba atarakuye bamwe mu baturage mu nzu za nyakatsi akaba atarigeze abasezerera. Izi nzu zahiye zari zo mu cyaro cyari mu Kirundo rwose, aho abaturage bari bajyamye umwe aracana agira ngo atunganye ifunguro, ntama inzu igaca irafatwa y'ivyatsi igakongeza n'indi igafatisha indi kugeza ubwo inzu 6 zose zaciye zisha. Twagerageje kuvugisha abo baturage batubwiye yuko nubwo bemeze bitya leta y'u Burundi igomba kuzogira icyo irakora bashingiye nko kureba ku bindi bihugu by'ibibanyi aho byagerageje gukura abaturage babo muri nyakatsi, ndetse bakaba baragerageje gukura abaturage babo mu bwigunge no mu manegeka. Ibi ngibi rero nk'uko musanzwe mubizi n'ibitekerezo by'abaturage bishaka ko leta y'u Burundi yabigera ko hama abaturage bagaca baragira umwidendezo ndetse no ku buzima bwiza. Izi nzu zahiye twabajije ese nta muntu wahiriyemo, batubwiye yuko nta muntu wahiriyemo, gusa hari hateganyijwe ko bavugaga yuko hari 7 bakomeretse ariko ntabwo bapfuye, abandi bahiye bagiye bashaho ariko ngo bidakomeye cyane. Ubwo rero umukuru w'uyu mutumba twamubajije ingene abibonamo, atubwira yuko uko tubiraba ariko n'ababiraba uko bimeze ni nako biri. Abaturage nk'uko bisanzwe batubwira yuko inzu z'ibyatsi atari ubwa mbere ziba zikunze gusha, cyane ko abangaba nta bushobozi bwo kuba bakubaka inzu y'amanjanja cyangwa se y'amabati barafise. Bavuga yuko ibati ijya mu Burundi rwose rihanitse cyane, dore ko kuryigondera bisaba ko ufise itungane cyangwa se uri umutunzi rwose wa wundi ufise ubukungu butanyeganyega, dore yuko hano mu gihugu cy'u Burundi biragoye cyane, haba impuzu ndetse n'ibirato ibindi bintu byose muri rusange bica bizinze, dore ko nta na kimwe giciriritse gihari. Ibi ngibi bikaba banaboneraho akanya ko gutuma abamenyesha amakuru kugira ngo bajye barabavugira ko iki gihugu cyabo kitabashyiriramo amapromosiyo nk'ibindi bihugu, ku buryo umuturage cyangwa se umwene gihugu arajya abona bimwe mu bikoresho bikenerwa mu buzima rusange mu buryo bworoshye kandi mu buryo budakomeye cyane. Ibi ngibi rero biragaruka ko n'abamenyesha amakuru batandukanye bakomeza guhururiza aba baturage batuye ngaha, bavuga usibye ko bari mu manegeka cyangwa se bari mu nzu mbi, ahubwo bari no mu manegeka, bari ahantu rwose hateje ikibazo ku buryo impanuka zaho ubona ko zishobora kuba ziba ziri hejuru cyangwa se zibategereje ziri ako kanya kugira ngo zibe. Hano hari imisozi iratenguka indi gahomoka, hama amazi akaba menshi ku buryo n'umuntu ushobora kuba ari mu nzu ashobora kujya kubona akabona amazi menshi aramusanze mu nzu. Ibi ngibi barabivuga ko bagomba kugira icyo bakora, hama bagakora ubushobozi bakabahereza ku bushobozi bakabona amazi meza, ndetse bakabavana ngaha bakabashyira ahantu ameze neza. Nkuru rero naha tuyisoreje, mureke dufatire ko n'indi nkuru y'umukuru w'igihugu wama ariko aranenga ndetse aravuga yuko iyi nsinzi yaba iyiwe. Twabwiye yuko turi buze kuza kora abasesengurira niba ibi ngibi rwose uyu mukuru w'igihugu yama avuga ari byo cyangwa se atari byo. Ibi ngibi bigaruka ko n'ibimenyesha amakuru bitandukanye bivuga yuko ubu ngubu uko bisa kose atari demokarasi, ahubwo bishobora kuzoba igitugu gikomeye cyane, aho bigaragara ko uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kwirarira ndetse no guca aramenyesha abandi abacira amarenga babwira yuko atatsinzi bateze, ahubwo bagomba gucisha amakiya bakumva ndetse bakareba uko bazobigenza, kuko intsinzi we arayibona imbere. Ngo we aka kanya niyo yahagarika imyamamazo naho intsinzi arayibona niye rwose niye. Ibi ngibi rero bakibaza ngo iprona urumva nayo iba yahumuye, iba yabikajije ivuga yuko intsinzi ari iyayo. Mukombozi nawe aravuga ko intsinzi ari ikiwe, seneri baravuga ko intsinzi ari iyabo. Ese turi kwibaza ngo ibi ngibi kuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakomeje kubitangaza, mu by'ukuri aba imigambwe cyangwa se n'iyi migwi bakomeze bahebure cyangwa bakomeze mu myamamazo, ariko
nta kintu twakanzura aka kanya nkuko dusanzwe tubimenyereye. Ibi si ibyacu, ntabwo tuvyivangamo, ndetse nta nubwo dukeneye kumenya uko biri bugende, ahubwo mureke tujye twumviriza uko bigenda nuko babigenza, kugira ngo twe dukomeze kwiyumvira ndetse no kwiberaho neza mu mahoro nta kibazo dufise. Turabashimiye rero ko mwabandanyije kubana natwe, turabakunda kandi mukomeze gukora sabone ndetse no gusharinga comments n'ibindi byose, kugira ngo ayo makuru ajye arabagera ko mu buryo bworoshe mutaronka ahandi.